Dawa kubu pegawai. Golong tama malaikat, golong kubu. Selamat datang bak rumah lun. Selamat datang bak rumah lun. Nyo ke rumah lun. Lun rumah siksa. Lun rumah azab. Lun rumah gelap. Lun rumah ulia. Lun rumah limpun. Lun rumah kalah. Penakabah. Penakabah. Yang tanah pun pegawai. Kabeh. So yang kita nom tetap igrup, bahasa Aceh igrup, isempit, igrup, no, igrup. So mentang yang meninggal, perkeh anak bayi sekalipun, anak bayi pun bengah lahir, poh siploh meninggal, cok bayi semana pegafan semayang tanam, terus lang kubu, isepit le kubu, bayi. Tapi kubu sepit bayi, sepit hangat, hangat geken. Nah, menyo bayi, mak menyonyo, mak bayi, ayah bayi. Kali hangat lagi tupung ji le ampia tet kuih bawang nya lipih dia kruk 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 sudul sakit ipeleh lelom itepit lelom yang buat kubu nak pakai ke bang buat kubu dalam yang ke mana buat kruk le sepit ipeleh le sepit le yang tip uro tip malam hana uro malam alenya kam lai ulu dalam kubu si kurung peluh si kurung boh. Monya jicungok kena donya nyo ipule nafah ubina tumbuhan dalam donya nyo mati. Kekuatan nafah ulu kuburan. Angkanya dalam ulat hana mata hidung tajam dat. Asa kita nom itaman jerut. Ipoya-foya pajuhanai pelu-pelu. Yang kerja yang kemawi-kemawi yang cungki gelang bak mata kawe nyan preh. Keleglang cawi julung cawi ka tu temati we ka temati tu ka temati pajuh kah teman yang kerja hati-hati nganglang leh nyan ke baru tamong malaikat ya janazah bedah plak teduk man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma tauhiduka wa ma ma'rifatuka waman ikhwanuka. Jawab 8 boh pertanyaan. Kadang selebih yang kejawabannya ma ayah tersusun di dalam salat. Menyoma ayah yakin salat dalam kubu mudah jawaban. Karena pertanyaan kubu jawaban ji ada dalam salat mendung. Nah nan sembahyang kan? Nah alhamdulillah. Rukun leblah pedombah. Rukun leblah. Rukun sembahyang belah gua ora salah. Rukun sembahyang belah yang jawab lang kubun tu. Nyo bulan raja bulan ya cok sembah ya janazah man rabbuka tah Tuhan ke ijawab le mayit Allahu rabbi. Pakan je jawab Allah rabbi karena dalam sembahyang mengulang-ulang Allahu akbar. Maghrib Allahu akbar, Insya Allahu akbar, subuh Allahu akbar, luhu Allahu akbar, asar Allahu akbar. Mengulang-ulang Allahu akbar maka dalam kubu dijawab Allahu rabbi jawab. Nah penting sembahyang puan ah. Cik hana dapat pegahli penting, duk nan berat penting dalam kubu lepun. Kita yang kedua ya janazah wa man nabiyuka tah nabi ka ijawab le mayit Muhammad nabi rasulillah. Lu nak tanya lam sembahyang nak sebut nabi pada hidup bak bacaan tasyahud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis. Maka jawab limanya Muhammad Nabi jawab. Kita yang kelih ya janazah wa ma imamuka tah imam ke. Ia jawab limanya Quranul Karim jawab. Lam sembahyang nada baca Quran pada hidup surat Al-Fatihah. Suhuf dari langit geputren oleh Allah sertuh put bawah suhuf. 60 suhuf ke Nabi Sis, 50 suhuf ke Nabi Ibrahim, 10 suhuf ke Nabi Musa,
tamah petu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Sertuh put boh mandum. Ubena sertuh put Allah pesaho makna nyo lang Quran nyo. Nyo sertuh put boh kuno ita mandum. Siga baca Quran sama lagi kita baca sertuh put. Termasuk kita mong Taurat, Injil, Zabur kita mong kuno mandum. Allah pubut lam. Ubena makna Quran Allah putamong dalam Fatihah kenan ke tahu. Siga ta baca Fatihah sama lagi ta baca sertuh put boh suhuf. Allah pubut lam. Ubena makna Fatihah Allah pesaho dalam bismillah kenan ke pubut lam. Siga ta baca bismillah lagi ta baca sertuh put boh suhuf termasuk Taurat, Zabur, Injil. Ke Quran ni tamong dalam bismillah. Allah pubut lam. Ubena makna bismillah jitamong dalam titik ba yang na ba ujung kalam ba lauhil mahfud. Pemakna ba? Dengan aku ada barang yang telah ada. Pemakna ba? Dengan aku ada barang yang selagi akan ada. Maka so yang baca bismillah siga nyan pahala lagi ta baca sertuh put boh suhuf termasuk Taurat, Zabur, Injil, Quran. Maka wata getanyang lang kubu wama imamu katah imam ke ijawuk lemanyat Quranul Karim kana tip uro tip malam 15 17 ge ta baca Fatihah dalam sembahyang. Yan ngi jawuk lemanyat. Getanyang keput ya janazah wama kiblatuka tah kiblat ke. Ijawuk lemanyat Ka'batullah kana dada sabi-sabi madak kiblat. Getanyang kelimang ya janazah wama dinuka teh agama ke. Ijau lemanyet dinul Islam agama lun. Karena urang sembahyang urang pedang agama, urang hana sembahyang urang yang releh agama. Getanyang keenam ya janazah wama tauhiduka teh tauhid ke. Yang keken tauhid mengesahkan zat, mengesahkan sifat, mengesahkan af'al. Getanyang ketujuh ya janazah wama ma'rifatuka teh ma'rifah ke. Yang keken ma'rifah membedakan teh yang kadim teh yang baharu. Yang kadim Allah, yang baharu penejit Allah. Kita yang ke-8 ya janazah waman ikhwanuka teh saudara ke. Wate kita yang saudara ijawuk limanyet mukminin mukminat muslimin muslimat. Lam sembayang nanti sebut mukmin pada hidup ba ujung doa iftitah. Nyamak kan? Nah ba ujung doa iftitah nah. Wa ma ana minal empat hidup. Makanya abih getanya 8 mandum terkumpul di dalam salat. Abih getanya mandum tedang urang lang kubu. Cukup tari ganteng tak? Ken malaikat ya janazah man hazar rajul hai mayat nyoso ragamnya nyoso pada Nabi Muhammad dedang di manyet babah tagai mebut haji jawab mebut agak abah lagi urang muhoi mantu la lumpur kana ku he ke muhoi hana tho permun agak menan mbok babah pada Nabi dedang pakan haji jawab kana dalam dunia goh pernah galak ke Nabi kana dalam dunia hana galak selawat ke Nabi hana galak. Orang yang selawat ke Nabi lam kubu hanjat tajawab Nabi Muhammad sayang seribe sayang. Nyo karap belian tarawih dum selawat. Tai bila ke tengku. Pujit dah tajak Mekah bulan Ramadan di Arab hana go abud. Pujit ya Aceh nak abud. Tahu ada Aceh kana? Subhanal malikil ma'bud Subhanal malikil mawjud Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada Subuhu qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Nyan malam tarawih. Yang kanyang bila kan? Pakan di Makkah ana abud. Umpama nyok Ka'bah orang Mekah salat malam tarawih Allahu Akbar 2 rakaat salat li saling kepada
tawaf subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Alien ke dalam Allahu akbar 2 rakaat. Alif salim ke dalam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Orang Mekah salat 2 rakaat salat tawaf, 2 rakaat salat tawaf, 2 rakaat salat tawaf orang Mekah. Orang Madinah hana tawaf hana Kaabah getamah rakaat. Makanya mazhab Maliki tarawih haji di bawah 40 rakaat. Karena orangnya getamah rakaat banyak hadap dengan orang Mekah. Di Mekah 2 rakaat salat tawaf. Di Madinah hana tawaf getamah rakaat. Di Aceh tawaf dan tamah rakaat dan abud. Bila ke Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad makmum sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Namanya al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Tanda-tanda orang bakhil, tanda-tanda orang jahil. Hai dengar orang sebut Nabi, hai tim sebut balik. Jahil dan bakhil ura kiamat hamurumpok kalen wajah Nabi. Cukup sakit wajah Nabi hamurumpok kalen watai orang selawut hantim saud. Kok sering tak dengar dalam khutbah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dah saud? Yang betul kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dah saud? Sallallahu alaihi wasallam lam pengajian lam tarawih Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tim-tim yang han tetap han kecukeh lengon nak kami balsum kepe balsum mangen ku pukah bapak ngapa panah ku pukah puasa tanya batik ke cok balsem buh bak perut plu balsem up gerak ya kamangat kan ya man dari malam pun raweh ke nang balsem lepluh malam mitam pusat kan telawat gaduh kan balsem. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tim-tim yang han tetap han gecukeh lengan pada rakaat tu iklengan 16 mah meri malamnya berat beklah mangat tak beklam tungkui beklah mangat tak golong gitu kubi karukung malamnya berat tentang kurukung nah habis gaduh ngam pegah haba. Makanya waktu malam tarawih hana tajawab selawat nyan ciri-ciri untuk lam kubu hanjit tajawab waktu getanyang Nabi le malaikat belum maulid banyak menyenetim talawat kamu macam maulid. Pakai mak ya cek-cek pun dalam lampu ya bukuh bu maulid. Yang netem kongkok je saya. Salatullah salamullah. Kok gat. Babah talawut oh dalam lampu hogop. Halau. Padahal takkan ia lehop takkan ada takop. Kamu cik adik-adik yang gadi-gadi, abang-abang yang main Honda berjalan cium talawut. Sallallahu ala Muhammad bagus. Sallallahu alaihi wasallam bagus. Nyokon lagu. Jika kau bertemu aku begini, pam apa lemo? Kelemo nyo kau bertemu? Campur dengan lagu tu tapi mampu tam lagu lo. Dunia karak kiamat. Yang pelah cibela selawat ke Nabi. Nyan makanya yang salat. Hai tengku. Kiban yakin, kiban cara le yakinnya. Bek tinggal-tinggal dia salat. Nah cara asai suadan aja aju.
Allahu akbar, Allahu akbar. Nyanjak ju. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ju. Pakan mana nanggu? Karena wadah suadan iblis peluang. Hanya dengar azan iblis, yoi, klik. Ya, nyo iblis kai peluang kita, nyo beda peluang. Kalau iblis mesti kena pawam, mesti kena peluang ju. Apa ni peluang nak sembahyang. Makanya orang azan berlagak sunya peluang iblis. Nyo tete azan pekan ni peluang iblis jak jenguk. Hayalah salah. Ibadah iblis jak jenguk sawadan. Kon ya iblis macam mana jenguk. Yang kerja kon yang azan baik nek kon hanjut nek jut nek tapi sayang dia kogoknya. Galang ku celok cok kara kontak tiga ini le. Nya la do mali azan pancing terliwat tabah nak urang. Ya Maulana ya Habibi. Ya urang dalam teruk. Nupreh kamu baulah titi menyohan nupreh ancam Nabi long. Lah nak demah menyohan nupreh ni apa? Igok gancang yang betul. Kan hanjut jut nek azan hana masalah. Tapi orang azan dia begak belagak asu dan azan bek manggit-anggit tak pi dekat le salah. Ladumna su pahgot bak le tak manggit masalah tu. Hayya 'alas salat putra kan ngengengeng nak putan. Kalau paham ngengeng nak putan le. Nah tahu tu kok gak tahu ke? Hayya 'alas salat tamah nge bau ujung amat gedut. Kepena nge bau ujung. Salah nge. Ambil ok salah. Baik le, idanya gehoi le Allah surah semalam berdongga gehoi. 5 Hayya 'alas salah subuh. Hayya 'alas salah 2. Hayya 'alal falah le. Hayya 'alal falah peut. Subuh peut, luhur peut, asar peut, maghrib peut, isya peut. 5 kali peut 20 ke surah semalam. Ha 6 tak peremun pis. Punyung kakle dan muadzan han tajak. Pak sekdeh 3 hui. Pengumuman kajian ni acak BLT. So lang kampung. Min golong mati katruk urung melasah. Pejak bagah truk karena nafulus. Nafulus mulus, hanafulus mampus. Pejak bagah truk. Padahal suadan kakla dalam punyung handruh saja. Golong menumpuk taufik dan hidayah. Urang menyokat tim sembayang, alhamdulillah. Maka setiap gebuka pintu amal, golong tente gebuka pintu kabul. Urang yang kagak buka pintu amal, golong tente gebuka pintu kabul. Urang jak sembayang Jumat, zikir Jumat, sedekah Jumat, umrah bolak-balik. Alian sedekah banyak pintu amal, tapi pintu kabul golong tentena yang gebuka oleh Allah. Karena mekaling sebab gebuka pintu kabul berlengkap syarat-syarat taat. Syarat taat ada 2, ada syarat lahir, ada syarat batin. Termasuk syarat lahir, orang yang ibadatnya bek paju haram, paju haram yang pintu kabul hang gebuka. Tanya mak segolon tak sembahyang kena syarat sah sembahyang, nyo kan? Syarat sah sembahyang berdomba suci badan, suci pakaian, suci tempat, menghadap kiblat, mengetahui masuk waktu. Beda syarat ngerukun, menyo syarat di luar but, menyo rukun di dalam but. Enam beda. Menyo syarat di luar but, menyo rukun di dalam but. Maka dia rukun sembahyang ke dalam kan?
Nyo dah dari luar. Syarat sah sembahyang pertama suci suci badan. Daripada yang suci? Daripada hadas besar, hadas ke? Cara pegadah hadas besar gempu? Mandi. Rukun mana padum? 3. Rukun mana? Pertama niat, 2 berdiri, lihat ke? Membuat je. Pertama niat, 2 berdiri, lihat ke bi. Nawaitu rafal hadasi akbari an jami'il badani fardhu alayya lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fikir sembahyang nak palang mon. Rukun mana? 3. Pertama niat, 2 meratakan air, ketiga menghilangkan najis. Makanya rukun mana? Rukun mana? Kajiat mano hadas kamu fum, alhamdulillah kamu fum, cara niat kamu fum, perata ia kamu fum, alhamdulillah kau selesai. Hadas kecil ngampu tak pegadah dengan udhu sahaja lun mu terserah cara niat, terserah kiban kau pun oleh gurai gampung. Saja lu muduk boleh, saja lu rafa' hadah hubut boleh, terserah kiban lamongan. Ya, kesah hadah. Adakala badan nak kenang najis ngampu darah ngan iya pe iya sama mandum hana iya bagi padu bagi pet yang pergi pe kan ikupi ete idube iu iya suci lagi menyuci, kedua iya suci lagi menyucikan lagi mekruh keken iya yaitu leuro lantem menyu nyan kan suci menyucikan tapi lagi mekruh. Kelah ia mustamal, keput ia mutanna padu bagi ia put malum ku menaruh iu. Ia suci lagi menyuci, kedua ia suci menyucikan lagi mekruh. Kelah ia mustamal, keput ia mutanna ia suci menyucikan padu boh. Tu yang suci menyucikan 7 bago fun ia laut i angin pot melomba-lomba, kedua i kruang yang jiplung aturung donya, kele iman ia mesenam lam perut donya, penai ujian yang jitren di angkasa, limang ia mon yang jitren malam jula, 6 ia salju putih beku dakalan nyata, 7 ia mata ia dalam bumi terpancar ulua. Nyan ia suci menyucikan. Mak pun nasihat di rumah. Ramah dah nak sama ngelung hendak puah. Yang suci. Kalau kau kaiem ke dia kempat cai ramah kan. Nyan nak coin sama nolak kau ke dia. Bukan. Rah najis dengan ia suci menyuci. Najis padumboh. Nyai cucut. Najis 7. Mangga ingat 7. Pancuri 7. Burung 7. Guha 7. Anggota 7. Mangga ingat 7. Najis tu yang pertama najis yang keluar salah 1-2 jalan. Asai keluar salah 1-2 jalan hukum najis. Jalan Medan dan Banda Aceh. Terserah untuk faham kau. Apa saja yang tubit dari luar jalan mandum hukum najis kecuali saboh mani. Mani suci tapi tidak menyucikan. Maksud tidak menyucikan maaf beri maaf tak boleh ditelan. Titik. Ilat luat. Ilat lu nak kuah nak luar aku. Nyan yang ini baik noli. Anak mik cungok tolong. Pokoknya enak mentang selesai. Yang keluar salah satu jalan hukum najis kecuali mani. 1. 2. Najis darah. Darah najis, darah segar, darah
busuk. Darah segar berarti darah lumur, darah kambing, darah dro najis. Darah busuk tumut pure icupik tumut tup butuh ipo tu yang tanya. Najis. 2. 3 najis. Yang ketiga najis arak. Minuman arak najis. 4. Yang keempat najis babi dan keturunannya babi. 5 anjing. Anjing najis dan keturunannya. Yang keenam najis muntah najis. Baiklah, bulan puasa urang punya muntah na batu puasa. Muntah hana sengaja batu, tapi bisa batu tetelan bekas muntah. Tengok aku dulu roh dari lom batu dia kacara. Makanya ada muntah kelakar apa coba iya nur rahabah nyokau batu man batu ke dalam bekas. Mak kon bulan puasa, ayah kon bulan puasa berangkat Banda Aceh. Moto lika-liku. Duk bak tengah lo. Yang pun kagak urinang bersetup dari ini. Kai puduk bini kaca. Terus kono kai tanya kai puduk bak tengah. Lewat kedai kai pi urinang lom, kai puduk rak bini tanya bak tengah. Terus lang selawah, le moto kono. Rupanya rak bini kaca anak mit wo kuliah. Kena kamu dengar ruang ji. Alhamdulillah. Rakno nek ada kena. Astagfirullah. Wata rebah tu darah alhamdulillah. Terbah tu nek astagfirullah. Pada sama mandua kan. Jadi kana lika-liku jalan selawaan muntah. Kangka muntah. Na suami sampai juruk-uruk ruang. Lemah. Nupluk boh salak sabo. Ibu dah lah kau ipluk boh salak ijo. Boh 5. Pluk boh 5 lah. Ipluk boh 5 lah kau sikit lai tengah habis. Lo kau mau tanya babah uminya na suci? Na suci? Sikit lai tengah boh 5. Na suci? Tidak. Karena boh 5 kan suci menyuci. Karena boh 5 cuma suci. Yang suci menyucikan air lagi botol ia kuah kan. Berarti menyoleh muntah lah moto hanjit pajuh maka langsung setet ia kumur-kumur rudah dile baru pajuh boh salah. Tapi tanya kebanyakan atau muntah langsung ke boh 5. Makanya muntah sabot tambahan ilmu ke mak-mak yang nabai. Biasa mak pun membayi sinyak biasa ulak wate ulak kenang bekas ulak bekas pumom bayi kena bekas ulak kan nyandro ne hana nerah leh ne pumom sinyak ne pe jilayun padahal bekas ji muntah na bekas badan ron kenang hana nerah nak solat langsung batiron bawa haji sebut ji mak payah arah badan ni dia baru solat tapi mak anak gerah solat je langsung maka mak bawa najis. Alian bayi yang mentang 5 bulan baluh ulak mak cok ia bacut suci menyucikan mak pasol babah bayi supaya bayi bek tetelan bekas muntah takut anak makan haram bari kecil-kecil makan haram. Ali pasal hana payah kumur-kumur pasal mentang sebab baru 5 bulan. Baik li pasal ia aci kumur-kumur. Hana payah. Hana banyak mentang bayi. Nenek tu kumur-kumur dan pasal ia lambabah bayi enggak usah banyak-banyak. Cuma 1 tetes selesai. Nak matang kajit untuk suci mulut. Padung kanan najis. 6 sabot tu. Bangkai. Semua bangkai jis kecuali 3 bangkai. Bangkai belalang, bangkai manusia, bangkai ikan. Syukur ke pemaah bangkai engkut. Menyuhana ke pemaah bangkai engkut. Meninggai mak-mak pesing bilik sini.
Ipu bilih lah kau put kilo. Tina nak perhati bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Man put kilo. Habis gesi meninggal permoh. Kok syukur ke pemaah. Maka je rindang lah don tega puah bilih dia kau cahana geluh hale. Gucok gerah meteng gepudik kompor geplay minyak 3 kilo gucroh ju mendum. Ikut lah kau li semyam mugrib. Nya bilih nak kaluah. Put kilo luah kero. Gaduh ngam bilih, gaduh mugrib-mugrib. Manyo yo dimaafkan. Ya, kerja urinang nabut ke. Dato me pajuh bilih ni. Tapi urinang hantega, tetap geluh cik bilih. Tapi yang pegah engket sekecil jari gepuma sekecil jari. Nyam bangki. Boka suci badan daripada najis, suci badan daripada hadas besar, hadas kecil, selesai. Kalau badan penai pajuh nyan tak betul. Makanya syarat uduk 2. Uduk lahir, uduk batin. Uduk lahir kaglah benar. Uduk batin. Monyo pernah tubuh pajuh haram sembayang sah getung hana. Sembayang sah getung hana. Karena dalam tubuh na haram. Innallaha tayyib la yakbalu illa tayyiban. Allah suci, hang getung makan suci-suci yang getung oleh Allah. Kapalo nunggu hero raja aku baju harum ubah kok le puak kuah bak kauri hana lakaidin blo kameng blo lemo blo kebiri peluh pade gop jagung gop api gop bertiak gop habis paju cok kameng ku blo cok peng kameng blo breh paju mah na cuak roi cuak bak kameng lumo peluh iwak-wak lampai degop cok lumo publo cok peng jak umrah terus bak Kaabah muak-wak bak Kaabah lagi lumo muak-wak lampai degop mah na cokro cuak bak lumo jak ublang me cangkoi cap buyang keji jikap bateng gop beraya blung awai blangnya 2000 sertu duduk 2000 put leh terus tu leh pai tu biat bibiraya kita ateng belah deh pita ateng ke kripet Melomba-lomba cok dagop. Si jengkai tapi cia gop dengan si jengkai yang gikat pada kuoro kiamat. Langku bukan kena ngikat. Si jengkai tapi cia gop dengan si jengkai yang gikat pada kuoro dalam kubur tu. Hana pemain-main dengan dagop. Mantungku hana kiban cara harum kecuali nepulih lumo watai wa support net ipegahaba yang juga. Tu nepulih lumo put boh. Atai wa nak molang wun net yang kah kata biak buno pun nak baju. Long buno pada yang kuimum pek bak. Tulis bak buku but pada yang kuimum pek bak urus Senin. Kah lemah merah. Long hana yang nak buno bak pi sedeh. Nak leh bak baju. Tulis. Kah lemah koreng pe. Long nak baju sepum no. Lagi bambau ke saya-saya ku mai menok bai dong hong ku cum dong bai menok. Nak baju sepum no gedek no. Ikah lemah putih. Dia hana yang nak bunuh bak labu kat mulah ku beluh-beluh orang bunuh. Tulis mandum. Watai ap beluh kalan bak buku padum boh nai leke. Alake din. Nya marujit. Man pak lemah nai perhabang dah yo. Nyo lemah je perhabang dah yo hana urang lawu lemah maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya dan. Tanya minta lawu lemah bang terbit. Igo imlah tah temayang masjid temayang iron ino mo mek lang ku tipan lang bro hendak kan. Iciah lemo. Geje-peje lemo mo grek mutu boh lem tu. Nyan bengeh. Terbit ke lemo terbit. Laknat Allah tren kena terbit. Bengeh lemo. Dia macam cungok na lawu. Peh legoh lemo kat raya. Geje lemo peje temprom 3 ko lalat. Ilikut malalat. Hanggebi duk tabah rumah ngaurung hana salat. Hanggebi ngaurung hana salat. Hanggebi duk tabah kampung ngaurung hana salat. Hanggebi pegak rumah tabah kampung ngaurung hana salat. Nyanban ancaman. Man ku nak pegah nabi Man kolong hana salat nang ko le man. Be ni tetap Sebab bab salat dengan bab beda bab. Tetap mana pegak man. Tapi klik apa oleh malam perklik kek go kek oleh pukai lam asaurat lam
Puci kaeh dia kapah put. Ku sakit. Kiati ku. Kiati tengah malam. Tajak badawah. Ang BA mina urang nak temayang. Tai beut menasah. Ang surah abak nyancit ang BA mina urang nak temayang. Oh tajak menan surah le tungku dum. Tak punya apa nyom tak botet dan temayang. Han tak lah kau tu. Tak lagi nyo. Tak ke gelentir kau cunggu lah remoh demong. Banda perut maka lepas pilih. Jamun padai na. Terus lain han roh dak tem. Abak roh kat tanyang bangun, ko petabar nyong haibi pegah. Abak tunggu nyampi juai pegah malet damai khauri. Tam kawin dengan tengkunyan dah pijuk-pijuk ke. Kang kawin dengan long, tata gumbu dah tulung-tulung ke tembung ke ke. Yang panelom, enggak je tam kawin dah tanyang bangun ke lengi meramah je li pegah kali eh. Kawin ngapanya? Abak tering ke bibi matabak ke ji. Ya wek-wek teput, pedih-pedih meto, le nikah kam to rental. Awu lagi yo. Ko pulom. Sembayam tak botet tak. Tubuh ha luhu ha nak tatam maghrib tan catan. Dah pasah mana nak miak ke penuh rumah. Tam je tek mate kro rumah no. Kepelom. Makanya adik-adik yang gadis-gadis ne minta hai mak lintu anu yang nak solat. Adik-adik pi hana meceh yang nak moto. Moto malamnyo perle malamnyo na. Malamnyo perle moto malamnyo na. Haid dah belum dah mutang, haid dah bayar dah jauh pulang. Pusah motor gop siatnya. Kabibit hawa dah motor tak rental, melehuro tak meme dah baru. Dah buplung dia deganya balik ke jale. Mana ji, popul mana nampu ke motornya. Yang nak salat pilih. Nyobek gaduh tulis-tulis tapi baik aku jadi imammu. Tulis-tulis tok, yang tulis-tulis you tiga. Iron mak mudah punya pelem merumpok lintu anak yang nak salat ayah ni tanya mbak anak. Lawiknya aku dengar dah delak tak melang tu. Nah untuk ni jawab noh. Telefon mak berhabah. Telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalnya nyomak si adik. Oh mak golong kam kahwin pun mak golong. Alun dengar kad dekat dengan sadik ya. Insya-Allah nak keluarga get. Kamu preh kata nak maghribnya. Segala maghrib berkatuk rumah karena lincah truk walain. Umar berat macam mana? Segala maghrib berkatuk. Tak buat lincah truk walain. Mampu tadau malam? God. Nyah ni manoleh je. Ji pudip honda bulat bar moron. Truk rumah ron pah ponam. Baru duk-duk pegah apa? Kayatan. Hayya 'alas salat. Kayatan. Kelintu kenayah tuan. Nyok kayazan tak sembahyang maghrib leh. Untuk tak lanjut lemah balik maghrib. Good insya-Allah. Budoh darah baru geken. Nyak leung tikah sembahyang. Leung tikah bak ruang tamu. Mak tuan, calon mak tuan, calon ayah tuan. Alian solom karame mandum adik-adik kadangnya kelihat tuan nyelong agak rusah berjodoh. Malasan ayah tuan. Amuk-amuk baju. Haji kata demum dan ladit kak kena god. Boh pun dadang imum ke makmum handam dadang. Kapan lo? Handa dong, handa hilin tu. Handa dong peberonyo pun no. Kenara baru, jang tu. Kah pilih ke handa kadu tolong ikah. Mayron titik subuh kan pega adik bangun salat subuh. Mati ron you pega gok dah nak bedah tak? Beka buka rahsia ro. Mudah tuan. Allahumma saudara Allah saudara Muhammad ila salat ila al-falah qad qamatin salat qad qamatin salat Allahu akbar la ilaha illallah. Lintu tu. Saf berdepat dan berapat. Ayah tuan tiro puji berdepat tiro. Tingak kak kena meramah tepuknya sang. Tu bangga-bangga urang Fatihah lepas.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hane prego siro yo. Tinggalnya puaya dah baca. Dah baca panjang nampak piu. Dah baca tu hana hilin tu. Dah baca tedang-tedang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kabi Fatihah. Ayat. Ayat lom. Iji nyantuk ayatnya ni apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat tuan. Amin. Tinggal puja kedua ke amin. Anak pura-pura jangan. Lu rukuk, lu salim kan. Gejuke. He. Puja dua ke amin. Kelih tuan, le suputnya ke singah baik dia kena. Yang modelnya lintuan ni jadi meramah nak lu. Fatihah amin dua-dua go. Rupanya ayat ara'aital ladzi salah sambung ujung-ujung ke amin je. Makanya cara minta lintuan ni yang kelengian cara minta. Makanya adik-adik yang gadik-gadik pegah bak mak pegah bak ayah. Run mak yang lintu galak ni yang model kiban kan. Long ni yang nak solat. Hana mecih ke dia yang moto hana mecih. Moto ronyo peleu ronyo nah. Ya, penting salat benar. Ya, bokai le. Lihnya suci badan. Alinya suci pakaian. Suci pakaian daripada darah, kajitlah darah alhamdulillah. Peng blo baje pandai peng. Sertuh riba yum baje. Sertuh peng halim mongpluh peng harum. Hansah baje pakai salat. Setuh riba yum baje, setuh mongpluh yum, mongpluh peng harum, setuh peng haliga, hansah bawa salat. Kan hansah salat, hang getung salat kan naruh baje peng harum. Maka ji suruh lam pakai baje tunjuk lemari sabar-sabar, buka mari, kala. Haram. Man saboh mari baje peng haram. Yang naik miyup saboh halal, ban tertarik ka baje kempanyo. Yang kebanyakan yang beramai sembahyang tarawih dan sahur Allah Akbar. Awak ikut coblos aku. Coblos aku lah. Makanya baca bawa salat be'ruh mublo peng harum. Habis suci pakaian 3 suci tempat. Tempat yang tak salat be kena najis. Bila masjid, bila menasah, hati-hati kotoran dicak be sampai mepel man sabo masjid. Tanggung uruk kiamat drone najis badum ba sabo masjid. Kajet kaglihnya peng blo bate pane pegak rumah. Peng blo bate, peng blo semen, blo buso, blo ano, blo plafon, blo seng, blo kaye pane peng. Menyuruh peng harum tak pegak rumah, rumahnya tak semayang, rumahnya tak semayang, sembayang sah getung hana. Gaji menyuruh rumah peng harum pegak gubuk seboy luar, ubi pipah salah. Pegak jungun tri yang bebe lek musalla sembayang luar. Lewat urang luar kau bawa halal. Marumah bere aku haram. Halus tu. Makanya yang pegak-pegak rumah peng haram, solat di masjid lah. Lebih aula lah. Sembayang di rumah, hang getuang sembayang di masjid. Mangka enggak rumah duduk rumah mentuan ke dok. Mandum gopjuk, semen gopjuk, ano gopjuk, mandum. Marumah singit. Ini yang pegak rumah gue tengah pan. Anggaran paduk 80, kau pegat 60, 20 tu, dia biasa. Cuti-cutian awak rayu. Pre huruf kiamat. Grek padum boh langrap, 2 boh, kablo, saboh tu, ngambubuh kamu tulak neraka. Pre huruf kiamat. Yang mamat Tinder pre. Hana pemain dengan Tindernya, kemah dia tengok. Makanya
Munyo taduk lebih ke rumah biasa mentang aman. Aman. Anak payah pakai asih. Kipas angin pek go tempah baru udip. Hati ada culak cok kau udip jung. Cok purih penyempuh pancing lewit. Nak patah purih mesti tengah penyempuh baru ewing. Aman. Mugro-gro tengok. Ibabah je boleh menjahit. Wah aman. Kepo taih di seperimbet, taih pakai AC, aman empuk, ija limbut bek kaper, tapi semuanya haram, hana guna, lebih elok taih mentang dengan biasa, ija limbut biasa, taih hati ambal, senang halal, mangat, pajuh hudung wat, pajuh punung paname, kenang ke rambu, haram, tapi tak pajuh, pupuna rumpun halal, lebih elok. Karena setiap makanan yang timoh daripada makanan haram, fannaru aulabih, neraka lebih awai cok orang yang tengok. Maka jemaah hati-hati dengan haram. Baik blok motor kredit, Honda kredit. Tetek letak kan tit kredit. Honda got tit itu akan kredit letu. Kredit letu. Pada kredit. Nemudang al-hukmu manutun bil ismi, hukum berputar kepada nama, lain jukum, baik tak kredit tak mutang, walaupun tak bayar cicil, yang penting akad pertama berjelas. Ada terjadi halal haram pada transaksinya, bukan pada namanya. Maka ji lagi orang yang belum kan harus iadan biadin, jok wiya jok unen, kau jentik lah bak gureh, tega surah tu balai but, nak but mah. Alhamdulillah. Nyom lasah penuh halat uri rumah mandum ya. Oh mes. Uri inang buat sabai-sabai inang pakai jilbab putih mandum. Ya, jadi tungku hana tu jenguk lagi kuat lam-lam. Enggak. Nyori inang sabai-sabai inang kau mangat dah yang. Oh tungku. Perah. Ha tungku masuk uri inang kan halangan je tatamang lah masjid. Hanjut penajut. Kan masjid ke anak kuda tungku sabalun aku pakai atanyan. Hanjut cit. Kan bicara kuda, bicara hormat. Orang inang halangan yang truk halangan hanjut tamonglah masjid. Kan pegah kuda, pegah hormat masjid. Mam tungku anak kuda hanjut cit. Hanjut dahsyat. Nah orang yang samping angka untung nak katanya ikah. Ilung berosa yang tak darah baruji cikuwe lah masjid. Kau trip, kau duduk dalam masjid, kau preh akad nikah. Padahal kau halangan, kau yang kat nak ketupu. Nyalih akad nikah, kau dong betul lah, dong minih mimbar ya. Padahal kau kan haram, tang kau tepu apa dekan. Rupanya bantak buat kau pom, pulang tak duduk binikah, kah kau kuat kata mayang, long tak mampu. Bak buat kuat kata mayang, kau buat kau kuat berharap. Di malaikat tu alhamdulillah bekerja. Bak buat peyakin temanyang dia buat pergi berharap. Makanya urinang jak buat. Ayah yak buat cik tapi bet tapak anak muda. Ayah pilih malam ti malam kusuh runtuha. Nah runtuha biasa nak temanyang li yang nalu cik habis ashab kok. Koh li siro bahasa gona. Malamnya bab zagut. Rasa betuha kedan. Anak muda buat biasa haji bet buat lincah. Tanya punya lincah kan kata biak kude. Kan beda tanya sebab tanya orang muda-muda kan menteng galak tajak bak bola bak tajak bertajak mentengku galak ke bola galak si tu dak nonton tapi nak ada dua ika wanya cungok tolong ika mana ku dalam bola gaji lom yang tel ikut dulu ada naik tolong ada paling ku tengok ada naik dulu ulau ni masa uji abang kan nyota tem ibadah cara na badanya ci abang pegak buat julai le maghrib pegak ju peraturan kampung masjid anak muda ate maghrib sama maghrib melasah le sama maghrib langsung aju tungku dan imam tungku tombut le salim tungku ke balik ke cok kitab baca kitab inca ibadah sira adzan ju wallahu alam adzan ju alian terus tu salat ngan tungku alian ale selawat cum jara tungku segala pom nya na program amplop na program hana pi benar gimana amanah adik buat menumpuk jak maghrib menumpuk buat menumpuk inca menumpuk bola menumpuk jak takkan jua awai main taluk dah dia mau yang tahu dulu Madrid lehnya kan
Apa dah? Ada telu menang kah urusan jangan tanya dia. Menang mendung, aman aja. Kaya abang nak pegak buat tu, telah tentu. Temati nya nilai kita yang tu. InsyaAllah lebih gak tanya kan lebih bro tawai gak duduk yang lebih mulia tanya. Masa bentuk nya berarti dengkulun tengah gak kau bro oleh beleh. Takut tengah bro yang kemah nanti royak dah. Kaji abang nak pegat buat tu bro. Maghrib nak pegat. Maghrib pertamanya kena melasah, wudu aju, wudu langsung melasah solat maghrib. Alanya langsung aju aura buat cina tok kedai bawai bacut bak tanyonya mandum bak tanyo kan ya peingat berangkat saja peingat lebih ingat tengok garod munyo lagi tanyo mak tak mondok cah mungkin le kan musuh tak ada nak mondok lo mak dah mungkin musuh bibi cina mondok singoh na mebreh sabosak bajia sabotah kudih aju kutak ruang teruk kudih bukan labu tak tahu nak mian nyoh yang mondok lo mabu oh yang mondok lo telak tak ke katelak habu perah urang hana buat hanya kebun perah yang je urang waro urang tunggu buat ngau urang buat lain hamajun hamajin lalam bab urang kebu ke oh menan umur padum 60 le abu umur kali kaboh ke nya mungkin le abu kali bilik you pegot kerendah hai pu bilik mau umur 60 le kata preh-preh sekali itu makanya Cina buat gen Nabi kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik bejekkah kurang tumbut hanjet kurang jak beut hanjet kurang dengar beut hanjet beje kurang kepet ka tumbut hang katem ka jak beut hang katem ka dengar beut hang katem celakakah Nabi sebut celaka dan ajak ro kiamat so dan tetet dah maka je dengan bahasa gasa baik minta-minta pakai dengan Nabi ja aju beut hana je tani duk mentong tatete sallallahu ala Muhammad tanya bangun katupnya kaya dak wo kaje ke urang kan ada geter malaikat kat tulis walaupun tengok dia tak roh ron menan aju duk minta inan ju sami'na wa ta'na kajet katakan wajib jid wajib ja atakan muja aju kuna ilon tungku nasinya lo baik pelalo alhaqum takasur dalam cok senyak meh mana-mana meh wek-wek yuk melasah mangkan dia dengar surah ada yuk-yuk pih di senyaknya pi tak dengar buat je tetap sengak meh nyokon menyojak buat dah nama senyak menyobak dodong sapa dua yang dua sapa senyak-senyak pih water halam yang pegah halam tungku menyodok dodong hai klik batena cik droi galak dodong kan makanya budah buat suci badan, suci pakaian, suci kal heboh menghadap kiblat mengetahui masuk waktunya 5 syarat baru tamu larukun urang duk bineh krung le hansah semayang urang duk bineh blang le hansah puasa nya mungkin buat urang duk bineh krung le hansah semayang urang duk bineh blang le hansah puasa puji mana aku urang duk bineh krung getu semayang getelang krung kan angkrung kita ya nak batal sini gedang je batal ke muduk je saja lu muzu rah muka rah jaro rah ule rah ki kan rukun wudu berembah 6 2 tu put basah yang 6 pom jam lasah rah muka rah jaro rah ule rah kaki yang basah-basah kan yang tu niat tertib. Berarti penambah rukun 6 2 tu put basah yang 6 pom ja melasah tak kamu hojak aja rah muka rah jaro rah ule lagi rah ule ke tengah aju usah silap gua aju ikelengan he hana rah ki kah geseot pu buta kana ka upak ku dengar tabangnya ke tengah lang iya keputarah halam sabak lang iya padahal menyohana takasat rah hana gekira bertaniat lah mati nyo kalau rahaki bemunan hana gekasat yang kenya gekun urung dua mineh krung le hansah semayang wate gerah haki hana gerah gewoju gebeki kali nya nama homa urung dua mineh blang le hansah puasa wujud asal kai luk matauro je yu iya alu je iya alu pujo kuwe gak lete kaduh matauro lam rupanya puno pada ngon
punca-punca hana ilume tapi jino kamangat buka puasa karena pengumuman wate buka puasa katro kamangat ino kah cok ju semua tupuk singa pengumuman wate buka puasa katro ju kaman ino kana sapuk pengumuman ku imum pengumuman ju inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang ningai? Iya kali ke jep. Kun permo mubuat bang mubuat. Kau le tu kui mung puji menan dia kau sapu pengumuman kan. Pengumuman baro buka puasa kau ningai. Nya tengong yang bos halu mah. Panai tengong ngan ro de ceh nampu. Kerja asal kapung mah mupluk ju ialah bah. Preh dengar le bugot-got. Kerja belum puasa cik le tak ibadat nama lagi apanya. Yang buik melasah bila genyan. Popoh sawat tu cik le beri samping. Irama-irama apa yang yang keposa. Kakak poh dua kau tekat sunyi kali elok Qalu minta debu ada ramayan inna a'tainaka kiban awak buat melasa nyondong kui mom pagaji pasal deh perangkat desa menyawaknya ibu melasa salah pelen mit mana so yang buat salah so rung kampung dah cah ho yai tamong thu kena dah cago yang kerja dan nyom punya ibu salah payah tubit dari rumah yang pegah nak pelemit cah hanjin dengar beut tu dan je kau rang tegak beut hanjin dengar kan hanjin kabut kah bari sampai indung mutulih lu-luil maknun ka baca lu-lu buka pegak buat nasah pelemit menyo salah beut pelemit menyo butuh hana apa innamal mu'minuna iza zukirallah wajilas qulubuhum tanda-tanda ati urang beriman ati God watai dengar su Quran watai dengar su selawat watai dengar su zikir hati mentamah senangnya berarti ati dia udip nyo watai dengar buat jah hatu apa nya berarti nama salah hati dia maka mungkin dia bengih kurung buat ana mungkin tapi punya urang buat begot mangat dengar mai kan bengih dong irama ya ngalu yang juga poput kau mak yang kalau ni bedah sawo kaya ni bedah jem ka poput kai belah tikan pengumuman kanya belum puasa bertimang dadat nya kalau hudu baru tamong dalam salat Allah akbar yang dapat tamong heboh kan mak kasat darat tak yin pu tak wo oh betul nak kebut no nak enduk nak kan puha duk long dong handuk nang ada je duk kursi ke tak lagi kursi nikah janda bukai le Allah akbar berjarona dua macam na yang kenang punyung na yang tentang bahu Allah baik dia meno Allah jelas puan jelas sama ti puduk jaro ada pusat diup dah mana alihnya langsung baca Fatih doa iftitah le Allahu akbar kabi alian doa Fatih Fatihah begot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman baca. Kepu Ar-Rahman lan temayang. Nah yang baca Fatihah dengan semengup. Iya kena apa? Iya. Subhanallah. Nah urang tengah hitung temayang jibudah boleh kok mubruh ya Allah. Keliling bimong kepu kawa burung tu melasa. Kan burung semayang dengan semungup nan dengan semayang bersin lepu mek-mek ledung hash alhamdulillah ya samping ya rahmatullah
Gengingeng ke tu ro yahdikumullah. Mandua masalahnya. Ben tu bertenggok dalam semayang, hanjut bertuut. Bah binang pipuh ke roginan. Mayang bersen mesti meke lah hamilah hajat nangku. Jut hana pupua. Refleks. Hash hamilah. Hana pupua. Yang samping yarhakumullah. Minta ibadat lom. Semayang. Allah akbar. Doa bidah Fatihah. Yang malam tarawih berlehun. Yang daimum balak-balak. Empat yang tajam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Siapa apa? Sah cik tapi bet tajam dah. Ne elikut. Di ne pi gena karat. Hanja urang katua kagak urang pajo bororong tuum. Ladom na yang pabe Fatihah dengan rukuk. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikelingon, irang puja dengan rukuk. Habis bunuh. Nah, sah Fatihah dengan rukuk. Mati kacarangan. Panen sah terangkan syarat baca Fatihah betul dong. Ingat yo habis ke dengan rukuk. Batu semayang kok le. Padembah batu semayang. Si Fon tama tuto dua buat le tak kerijal heta makan peta minum limong takim tertawa-tawa namret najis ni jasad terbuka aurat 7 perkara genap ke-8 belakang kiblat si kurang mehat ni tergoda mengubah niat lam sembahyang siplo hilang wudu agata sibla murtad itikeun salah misa Allah katakeun dua sibla apa semupru puka pasang bororom imum baca Fatihah ngeh hana baca tepu preh pada hangku imum hana bot jungke-jungke lidah itu biat bau lidah gepruh ipo bang punyongan awak ikut kepa kena nampu binatang iji ya pejoh ke awak lepuh ni pejoh mak kupu dia apru tapi punya orang nabut hang gepruh ke tulak kai tu biar lidah kecok aku bah hantu salim pejoh lam dak pet proof nah yang betul baru kuat Allahu Sami Allahu liman hamidah. Jaro. Sami Allahu liman hamidah. Limang tibluh mamblah. Puaka jaro. Ladom tu me cungke tangan likut ngono. Bersengap. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah baik panjang. Sami Allahu liman hamidah. Hanya hamidah rumah. Samiallahu liman hamidah. Hanya mana? Nyurina dengan telekom. Samiallahu liman hamidah. Nyawa dah sujud geliang. Allahu akbar. Ini dengan keperkaling telekom kah dia kata sujud kok camp yang salah. Telekom lu mangat be kalau kubum nyawa angin. Nasah sayang kan? Pada josah, urina merdetik no, baca semayang, kok leu baca semayang, gerhem dia baca ayat, Allahu akbar, yang takbir bu panjang, kekun polisi solat, bekna celah iblis hitamong yak goda, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar panjang pada sujud beri kenang anggota 7 kan penembah anggota 7 ajika 7 tapi punya dalam ilmu sufi 8 apa 2 jaro 2 kaki 2 tuut padu 6 oleh gata wate sujud beta bet padu 7
Saboh tu nak tamah ati. Jadi waktu sujud berarti naik tu nati tu waktu. Cuma yang kalau merah tu 7. Dua jaro dia sujud Allahu akbar. Mandua boh bam salah. Nyo saboh bam salah saboh kono. Ma'alah. Habis semayang je pilih kerping tu salah. Ya, limong dibluh mong belah wabluh. Panai lom semayangan. Monya urang nak buat taduri ju. Sina gemaru. Monya sina ahnapu sabah sina juzu. Yang hanjit megrak anggota monya juzu ahnapu nya juzu ke? Yang sina. Yang sina kan? Mana? Tapi bab megrak goi. Bab megrak go nya tok. Nya dah empuk ke bab napu. Tapi monya hanabut. Agak awak nyolan telawah yang pre-pre pisang tajak bandam ni. Kau pun kan? Limong dibluh, mong belah, wabluh, pulom yo. Sini. Yang baik megrak goi. Yang sini napu. Karena orang baca tahyuk memen je tu. Dan tumlakan tu selamat tutnim. Sebetulnya jihna maknya tapi mazhab lain. Setiap bertemu kalimat Allah. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Setiap bertemu kalimat Allah membeut boleh lain mazhab. Menyatakan mazhab Syafi'i setiap bertemu kalimat ha'il. Asyhadu alla ilaha il ba ha'il je. Tungku ulung nak jaronyo hanale ka putuh ba aku tahu. Mutu kutukangnyo je. Nyo jarom sambung hati nyo. Nyo jarom sambung hati. Acin memek-meknya hati mek no. Gajit ladum aulia ulama nama maknya ada kedua. Ratib man. Allah. Mek mak. Jadi nak cik mak dia nak rukuk kok bak. Kok bak. Gajit penyakit rukuk nama Malay. Yang penyakit dia. Katakan nak rukuk kok bak. Yang pertama laki awak gop, yang kedua menye duduk dah gop, mek jual lagi-lagi. Tiap-tiap tiga peluk dengar. Ya, kaji nyom mak nah. Jaronyo sambung hati. Asyhadu alla ilaha illa baha'il ji. Ya, anggota 7. Dua aja. Dua ga. Anak aki dah sejuk pedang. Perut anak aki berkenang musala, berkenang keramik, berkenang paput. Perut. Hana macam limang nu, tabak anak aki nan tuan. Gaduh dah putuk-putuk menong kimum dah tu hal le. Wawana tahu kajit. Kecuali anak aki kamu tarat, ontor, kakemong, cimukam, kakemong kalau dia baca coh hingang, ubiraya anak aki, hantar noh begak le, kakek kibala mungkin tu, tapi bek dong bat tengah, kita duduk tahyuk mutai punggok, menurut, dia nyampe kotrek bek tahyuk je tu, gadoh ku cuma tentukan, maka dong samping-samping. Dua jaro, dua kaki, dua tuut. Tungku wata sujud pu jaro ile, pu kaki ile, pu tuut ile. Jaro pijut, tuut pijut. Berangkari jet tah yang mangat. Ladom ta sujud awai tuut, sah. Ladom ta sujud awai jaro, sah. Yang be awai ule. Nya awai ule na tengah lain tu. Mukurutung bak ramik. Nah. Dua jaro, dua kaki, dua tuut. Ule be bebot. Ladom ta sujud gebot. Allah bem falah. Gebut gak peduk alam hanjit li. Ladong kenang batai ubit, gebut gak sampuh hanjit li. Alian salat subuh pakai kunut. Bedah baru kuat pakai kun. Tengku hanjit kunut lo ku banjara. Hanjit Allah Mahdini Rabbana baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tengku menyesero dekat jut lah. Nyoi perumah yu dang imum langkama. Dang ju mang kunut lanjut Rabbana baca. Tetro ba kunut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perumah amin. Rabbana atina lah dia perumah puja abana mendom. Lu saliu mikir le bro. Bang. Iku kunut Allah Mahdina. Iro Rabbana mendom kah? Adik ni tempat kelebihan lo. Rabbana adik yang doa keselamatan dunia akhirat.
Long ku melakai ba Allah berselamat adik dengan abang sempi dunia akhirat. Ya, pada janji lain. yang tak lobek cara gemita ya. Nyan je jabat cara bana khusus kurang hanjit tapi nyo kaji balik li. Menyo kurang hanjit yang jitnya Rabbana je baca tak hanjit tu. Lagi mak-mak pesiju urang. Nak pesiju ino. Nah, ladong kalau keduduk pesiju kena pesiju pengantin katan tungku. Kapreh tungku hana truk gekeun. Heuy, kita pesiju. Tungku hana truk. Jak mak aju pijit. Jak ayah pijit. Nan doa pesiju hanjit tungku Rabbana aju. Cok beruh padi le. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana aju. Mak hana hidup puas sebab tak siap tu kan. Cok beruh padi play tu hurung. Kabih beruh padi. Cok tepung tawar yang nak iya nyan. Rabbana long. Baca jum 7 go. Wadane play iya tu darah baru num salut. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyo mak-mak je peduk pada dapur moh sebab main nong. Nyo ragam peduk pada darah baru go lintu. Kepu kena. Itu di pekatun. Yang bersejuk ragam, kepeduk kaya pah pada darah baru. Dilintung kena. Kepu kena. Yang kecil punya tanya ragam mata peduk baik peduk kena pada dagom. Sayang lintu, yang dengar malam tu. Kabih. Cok belukat. Bak belukat Rabbana long. Awak ji pun berapa di. Kedua iya, kelih bulu belukat. Tunggu. Man Nabi peseneju ana gogoboh berapa di. Ana gogoboh belukat. Nyan menot nyan tafaul kekeun. Geboh berapa di karena berapa di kepeje bak Nur Muhammad. Yang kedua berapa di kebutuhan pokok manusia. Ya. Teman tengku nya urang Arab hana geboh berapa de ki banjir bersejuk. Urang nyan hana geboh berapa de gecok sesuatu yang je ke makanan pokok urang nyan. Hana gebohnya hana popega kanina yang jadi masalah. Ha geboh berapa de pijit hana pijit andai ia tok sah. Man kepuji abu on kaya. On kaya nyan munyo Nabi langsung ke calu. Tabak jaro Nabi lebih mulia daripada abak kaya. Man munyo tanyo calu hai tun gop. Mesti tak celuk menoi ke nak ke yang bunuh apa garo kat juluk jerongnya. Hai tun go. Maka kepada ulama mengekias tu Nabi gecok sempena bak gecok tafaul bak iya lagi ia nyo lepi benam berlepi ali dengan Fatimah Zahra. Bedah ulama mengesedak de bak kaya yang gak tabiat. Kan pilih yang kesejuk kan? Nak ke bak panah lang kesejuk. Nah. Karena tabiat bak panah bak patah. Ya kan? Geboh lang senjuk bertawak ku. Nah leung sam tabiat na leung sambo sabar. Sabar kung ujian lagi tak tabi. Ibluh le mato genyan ke sok. Tanya mubluh ilmu ta pliu-pliu hanai pakai sapu pe je. Tun keroi kok sabar na leung. Lagi na leung nyo bersabar, benan bersabar urang kena ke sini juga. Yang menan takakan. Pugeboh lom. No pegah mandum baik boboh mentang. Bak Pinang ah. Di sana ke boboh Pinang haluh sini. Tabiat bak Pinang teput angin 3 ham patah. Lagi angin lagi bak Pinang diput angin 3 ham patah menam baik goyang wate diupat legop hayak mentuah. Icok darah baru kai puak di kampung gop. Tok dia mikun di tetangga. Darah baru. Pijuat panjang. Tapi darah barunya membeok hana goyang. Pakan karena nak kena kesini juga bak Pinang. Nah, berarti yang goyang-goyang nyan berarti hana kena bak Pinang kan. Ladum na darah baru watai walintonya elek. Dule nak. Ron benda nak kerja nempui keng kelung. Nempui keng kelung pijuat keng kelung hitam. Lu nak jalan nak buah ke dia bak mak. Lu tem du lu ngampungnya. Berarti darah baru hantong kena bak Pinang kan. Bagah goyang. Pota ke bolam on gacanya ubat pulam meh nak ketik meh dalam lamplu tabiat meh tetap meh kan langunong je tetap lagi mehnya tetap hanya menambah tetap baik wajak ya mengkunoh nak truk
Nyam-nyam kuno hanatuk berarti kemih London mitasian. Ya, gebuh mu tetap. Yang kedua tabiat mu galak gop. Na urah nak galak kamu? Hana. Na urung pungo ta botu. Lagi mu galak gop haina menang galak gop holang kedua. Papa yai duk je mandu ngampung senang. Hantam je ke penyakit. Kun kalbak pisang wala takun kalbak jelatang. Nyampu yang kan. Ben apa iron yang kongkon. Kun kalbak pisang wala takun kalbak jelatang. Bujit gata lagi bak pisang, bejit gata lagi bak jelatang. Bak pisang dari ukur manfaat sampai pucuk. Bak jelatang tu peh ngan un bibir kedai. Ya, maka kun kalbak pisang wala takun kalbak jelatang. Papa yang taduk menan bersenang gop ane. Maka udip danyo lagi udip uno god. Uno watai dong babak kaya jarum patah kaya walaupun meribe uno. Nyan tabiat uno. Pak yang taduk belagi uno duk bejit penyakit gop. Yang kedua uno te pajuh makanan pilih saripati bungong. Tanya pak yang taduk menang buta pilih-pilih makanan yang halus pajuh ya harum pindah. Yang kelih uno wate dituh madu. Itnya te tatuh bermadu si. Tapi menyo tak pajuh je tak pilih menyo tatuh madu sangai tu biat nunggu. Maksud tuh madu tak pegah haba bersemanis madu. Yang keput uno. Yang kelimang uno wate dong makmot. Yang keput uno tedong makmot. Pakau makmot uno tedong. Ibalik dong. Yang popon ideng. Nanti itrenjih dang lain, itrenjih dang kerja makmot tukar-tukar dong. Nyang tak ke pemimpinan. Nyo kalau kudang long, turun long kah? Baik long sampai mati awak sana. Makaji pemimpin turun, baik inan sampai. Biasa kecil anak turun kuimu mana turun kuimu lang kubu saja. Alian kelima uno sabatu. Uno cicupet sabo. Nyaurun cepet kerja tetap gerung. Cicupet uno sabo. Nyaurun cepet kerja tetap gerung. Itu be uno. Menan uri Islam. Cipoh Palestina. Kamu di Aceh mendoa. Melakai bantu ba Allah, melakai tolong. Kamu melakai tolong ba Allah, berkirim tentera-tentera Allah. Kirim. Yang kau kirim Allah. Maka jileng doa sedunia orang Islam ke Palestina. Gekabulkan doa oleh Allah, gehancurkan dong. Kecil. Makanya al-Islamu jasadul wahid. Islam lagi tubuh yang sabar. Sakit Palestina di Aceh juga sakit. Tampak sama-sama Islam seiman seagama. Nyan tipu uno. Makanya gebuh lah mu lam kesini juga. Pulang gebuh, bongong imata Siti Hawa. Pada Siti Hawa geputar dalam dunia geklik. Dijah imata je ke bak bongong. Makanya urina ngalak ke bongong sebab imata Siti Hawa. Nabi Adam geklik cik. Dijah imata je ke bak kaya mame-mame. Bak tebe, bak limo. Geklik cik. Makanya urun jamun tak laki purmoh bongong gekun. Urun jamun menang kamu truk kunom yak pot bongong. Ken telangke tuma renang hana panjang kamu bah gesuuk telangke belah no menyotok renang no pupong lawa mun nyamun menang berhabam go apa ada lelaki yang kawin dengan janda langsung kiban je lung tamah silau pak pintunya ya lelaki yang kawin dengan janda gesuuk janda ho munya mungkin silau awai pika putu ko cara murawai ino telaki tamah silau mah kamali Kiban juk nama silok pemido yang be berosali pupulu ya saya sebelah be. Anda pula ke demali nampum lino. Maka gebuh bungo pulang gebuh. Nya yang lele gebuh le. Gebuh ong seni juga tapi aji lepi ya. Lagi ke seni juga lepi benam lepi ya. Kerja darah baru selong ko lepi ya urang. Sengap bro. Lakoi blong kut poh 6 kailha balabang iwol into poh 8 malai pejobu katangkut. Hana kata ungkut. Pat ungkut. Allahu Akbar. Hai bak labang kulah ikir mah hana ka hana pegah-pegah. Nyambrak lepi. Ijo ungkut tungop ke dia bak mon. Bacut kelintu kakak sebab malu kau berjoh buku deh. Nyo tawo me berjoh buku lagi ambut. Lepi dah. Nyambrak. Dan kerja tanya kan kepada Allah kan bak put macam apui angin tanah iya. Menurut lu lalu le apui tak ai cah. Ie dia salembung tak ai. Lalu le i lepi. Lalu le angin wajak le kono le gede.
hana tengap. Kerja waktu sebab sibuk, waktu angin hujung lebat tak bayar dah baca. Ada mana sebab sebut tak bayar dah. Nyauri nang pi sibuk kuno kuri drop mat bak kuduk tabat jada abillah bi watak. Nempu tetap ya Allah, gedak wajah ya Allah. Sibuk le angin. Yang keput le tanah tetap hana ke wajah. Ya maka ji gebulan ke sini juk. Maka ji lu nak pegah bunuh mak, orang sembahyang subuh tetap pakai kunut. Alinyan baru ruku sujud, alinyan Rabbi fili ku lagak doa 8 boh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pahlaga doanya 8 boh. Yang begat tak baca. Rabbighfirli warhamni wajburni. Lalu menyata jam hanaro. Rabbighfirli warhamni dubur punggung mana? Wajibur cukup. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Nyat abinya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, alinyan baru tasyahud selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru selesai zikir subhanallah leblulega, alhamdulillah leblulega, Allahu akbar leblulega. Alian Allah mantas salam, alian baca selawat, terserah zikir yang mana, baca amin. Lafdul amin laisa minal fatihah bal wala minal Quran. Amin yu penyata bagi doa. Allah cik gedepu tapi hendak lelaki hang gebi gedepu lati lun gedepu, lati mak gedepu, lati ayah gedepu, hawa ke motor gedepu, hawa ke rumah gedepu, hawa ke lakar gedepu, hawa ke rumah gedepu, dumpu gedepu oleh Allah tapi hendak lelaki hang gebi. Ya, tapi waktu lelaki baik umum, baik rinci. Baik mana ya Allah? Ada sekan depu. Nabi ya Allah. Baik mana? Pegah terkerak-kerak. Dan waktu terkerak-kerak biar rinci tak. Ya Allah, Nabi baik aku pegah rumah dan asal-asal rumah kajianan. Bagi atur terobat sendok garpu. Sendok garpu ke spring bed, toilet bed. Baik atur tak mana baik rinci. Lafai amin stempel cap. Maka ji baca amin. Nyut traweh karap. Najak traweh mak. Nah, alhamdulillah. Ino paduk traweh 20 leh. Nian selawat suud. Urang munyo jak sembahyang jamaah kelebihan banyak. Nanek kakek nek inang ngang kakek. Kakeknya kau yakin urang kau berat Tuhan tapi yakin tak sembahyang. Ujian ge te permah. He. Kasam juga kali kahwin he. Nyogolom baru de abang ayang. Pua. Jok baje no. Hon jak. Oh ya sembahyang jamaah masjid. Allahu akbar. Don ka Tuhan, sembahyang di rumah mentang bet nejak ali keadaan uji lei keluar bah. Bet dam-dam long. Bedah nek inang. Yang kayo dah perah bah, cik tagak-tagak dah perah bah. Jo no, baje. Jo baje le nek inang putuk baje penggai jagrung kenong piah tebit. Mong mate kejak gelu. Nyeper bam jungkat aki ulangit. Yang na tinggal aku piah habis melabu mandum. Walam. Assalamualaikum. Kalau aku pegah benar aku biar pakai ni lelakonyo tabah. Kita bah kelakau. Kalau aku pegah aku bijak masjid lain sembahyang di rumah mantang don ka Tuhan tapak hana le bungong. Pakai le batan tatat. Bedam-dam dong cok baje lom. Hai aku semerah lo lagi yang le ujuan lagi yang baje aku todum. Belen tak berapa. Aku memang lah mayam. Dini inang nampak apa? Cok baje juk jagrung baje pinggang jagrung tu baje kenong piah tu biat dia tipluh mate gluper balom. Cik orang tua tu oh anak kom. Luhnya wolom. Assalamualaikum. Kom salam. Malah konyo tak apa ikan ni le apa le. Belen tak berapa anjoy jalam. Cok jalam lini inang tak berapa. Nyok habis. Baja lembel kali heboh. Nyom nyo rebah 3 tuk, nyom baja dah tolong tu.
Tapi aku pegah nak temayang rumah, temayang bani jalik masjid. Inon temayang long imum don imum long makmum. Pakal le batang datat. Bedam long. Tu biết lom jape rubah lom legom jungkat ke ceu dekat doa. Waalaikumsalam. Uma la konyo. Pakal le tapi aku pegah inon temayang bani jalik masjid. Kan ku tham ron temayang masjid tapi kat Tuhan ne. Jauh baje lom. Lo kum lo baje. Thu lom baje pinggang je krong thu pia. Plak ke tu biết. Kata dong urang pintu. Biar ya gagah tu. Oh enggak. Yang semayang. Pak semayang. Masjid. Entah enggak. Jero aku. Eko. You eko gì? Dong ka. Ju kok thật mayong. Ico le mudanya eko ju. Ima juga ki mana ime ju le li plap plup. Dem posisi ba. Trom si betul. Tamang. Mengkau kaya ma ke tak kuat mayong. Tamang ju. Ke tamang. Lih tamang lih semayang, kalau saya semayang lih salum, zikir, lih mendoa, seliu ke awak. Bang ke tepi kaji hilang apa pintu. Nah, kau yang empat mendang prehron. OPP hai pulang pergi. Ma Tuhan ulah ni sabah. Eko long. Eko long. Plap plup lali la ujungnya ime po rumah. Tu rumah. Turun. Tamang. Entoleh kah. Kalau aku pegah benda aku hat main tamang ju. Permoh kamu nak kai pre. Anak pupu, ada utama biar nak dapat le. Ma Tuhan nyo sabah. Tamang ju. Ayah kau pegah le so kah kau tak kai ke kayak kolong kapuolom. Kepegahanan ke bentuk ilung ke kauri hana ke tu hondangan nak tuah jasa ke ngalung hana pelai ke pun nalung damai ke dia kepegah hanya so ke baik kepu hati urun tuah nyok kepegah bayo ni bapa yo dan mamenan long iblis tu dua ke iblis kah iblis long nya mubah yo mukai bedah kalau kepegah mana aku beda yang clear kan mentai iblis kan bengeh ke orang temayang kadang kan iblis long mamnya iblis kepegai aku orang temayang ai bunon tebiah ni jak yang masjid natruk ana pakan rubah parbah minau yang terbah ron nalung ni nan anda neu makhluk halus nyok aku pedih nyawa terbah don bene bau gepampon dosa don oleh Allah dengan berkat najak jamaah walaupun kolam truk berarti rubah lu meno kampun najak lu ampun umam dia aku balik-balik ayu meno ma ula tua ula nyan walam ya nyo laki apa jalam kelam naibi ibi natrom masjid ana pakon rubah parbah menembak coklat nyarebah menembak coklat nalung samping handi nekalan lo makhluk alu nyarebah kali yang kedua ge pampung dah sama ni mesti dua ge rebah dua rompun dua ro magat dah umaron nyawalam ayo walam pakai baju alam nyo naibi ibi trom sijit ana pakon rubah lom parbah itu sinan ada punya bau. Nyarbah kali yang kelih ke pampon dah sayah dari Allah. Berarti dua leh gerbah leh rompon. Nyo. Nyan walam ayo. Yo. So bajalam. Belum. Natrom sejid. Ana. Bahkan kakak kau ikah. Kupa kakak ulung. Kakak kerusu ya teman. Kiban hang kok. Nya menyana tepiat kali yang keput rebah nelom ge pampon dah sarung ngampung le Allah. Punya sempat rebah nak kali yang keput, gepampun dah sarung ampung le Allah.
Maka kiban cara ku ilah daya be rebah ne kalian keput teket-teket ge pampun dak sarung kampung. Maka sampai ku yakuk drone pun. Yo rupanya iblis goda urang ke maksiat menteng. Rara taat itu meng rupanya. Tumang kah no katuk dia mutaji kali ka puduk long biar nak damang. Oh nyara ti aili. Nya jeberahan. Nya long dang luar. Nya long preh soya wai tu biat kan dalam bukulungan. Ya kerja urau jemaah ya wai tu biatnya kan dalam buku ayana. Katanya tu biat pun kai preh le. Ngon. Tu biat ju wai itu mele iblis luar. Oh betikah kapreh bunai luar nak kata mong kat preh tu biatnya. Yang kendung iblis. Makanya nu pegah barona. Di mana urang manusianya tetap ulung goda semampu kamu. Karena kalau kamu laki izin ba Allah, ya Allah nepi izin kamu goda cucu Adam. Allah gejawab, ka goda wahai iblis yang ka goda aju. Maka yang haik tetap mengalah iblis. Yang kejit ma ayah dak jit tanyo ngai iblis be ta mengon. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah syaitan. Maka jeng pakon mata suatan iblis plung kana yo janji dengar atan. Mam yo tak plung berarti tanya kakak. Gamanya ni cuci iblis ni. Makanya solat. Ya, solat baik tinggal. Nyen kelebihan solat jamaah. Maksud tak solat jamaah ayah. Tak solat jamaah mong belah tu. Yang getung atau imam. Yang lain ni likap mesti bawah nak getung. Nyawab getung atau imam, mantap bom dasah ke bi pahala. Tengku atang kuimum nak getung. Ata makmum nak getung tidro tok. Makmum waplo yang getung tok tidro. Yang gara-gara getung atangnya tidro, mantap bom nasah sama pahala. Tengku ata imum nak getung, ata makmum tang getung. Allah getung jamaah. Yang itu biat tetap hai itu biat dari jamaah. Yang kenang kelebihan salat berjamaah. Tamu doa juga sama. Nyotam doa tidro dah nak getung ke ketan aja. Tapi menyotam doa sama-sama. Hana getung ata tanyo getung ata gop pahala sama gebi. Yang kenang kelebihan berjamaah. Wallahu alam bisawab. Kaji kena mak ayah tengku sekalian kapan-kapan tak sambung lom jempi kasih tengah sah. Bacut kurang munyo na salah silap tepi hati dalam penyampaian nepu maaf baraya maaf bah. Kan nepu maaf mandum. Alhamdulillah nebet jaroh ta baca doa ile ka selamat tajak talake berselamat ba tahu. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, napa ampun dosa kamu, napa ampun dosa kedua urang syik kamu, negasih sayang kedua urang syik kamu, menjadikan kubu kedua urung si kamu sabuk kubun daripada kubun syurga, be menjadikan sabu lubang daripada lubang neraka. Ya Allah, napa ampun dosa keluarga kamu, napa ampun dosa bandum gure kamu, napa ampun dosa bandum guru sikula kamu, napa ampun dosa urang yang fitnah kamu, napa ampun dosa urang yang tuduh kamu, napa ampun dosa urang yang zalim ke kamu, napa ampun dosa urang yang buka aib kamu, napa ampun dosa urang yang hina kamu. Ya Allah, napa ampun dosa mukmin mukminat, muslimin muslimat. Ya Allah, ya Allah, nubri ke kamu, ya Allah, nubri ke kamu berselamat iman dunia dan akhirah. Ya Allah, nubri ke kamu hati kamu nya beglih, bekna te iri sifat te kabu dengki ujub dengan ria. Ya Allah, nubri ke kamu akhlak kamu nya bujrah, suri dan contoh tauladan akhlak Rasul Mustafa. Ya Allah, nubri ke kamu taufik dan hidayah serta inayah dron. Ya Allah, neringankan langkah kamu, nibak kamu jak bud, kamu jak menuntut ilmu dron. Ya Allah, ya Allah, nejadikan kamu nyomandum urang yang galak sembahyang, be nejadikan kamu nyo urang yang tinggai sembahyang. Ya Allah,
Neberi ke kamu bersabar di dalam ta'an, berdalam ibadat seumur masa. Neberi mati kamu di dalam ibadat malam Jumaat bulan puasa. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Rabbi maulana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Idfa anna warfa anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fasha wal dhina wa ta'an wal dhalim wa sir wal fitnah wal ujub wal tum'a wa riya wa takabur wal hasud wal riba wal jinayat wal munkar wal bagh wa suyuf al mutalifata wa sadaid wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina wa makanina wa ahlina wa ahli baitina wa min qaryatina wa min baladatina wa min baladi Palestina khassah wa min baladi Palestina khassah wa min jami'i buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati Makkatil Mukarramah wa bibarakati Madinatil Munawwarah wa bibarakati syahri Rajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Rabbana ajirna minan nar. Rabbana ajirna minan nar. Rabbana ajirna minan nar. Lebih kurang dua lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.